abali mkuru Nyamira. A good show. Mbiamono asoja kwa a family poll. That was a big team. Abali mkuru Kisii led by the chairman. Always Chairman Oro Montomia. Mbiamono. The team ya oyaba ali once. Asoja kwa na poll. Omwalimu ne family ya onomungna. Ntaye tengere bageli mba kere poll. Asoko musiri omwana Eve. Mheshimiwa Balegaiga, and I want to appreciate singing abandi mpaka Mheshimiwa mba china mwenge na umwalimu school na ande mwachire no busani obuya karibu Mheshimiwa Ibrahim mbiamono to welcome us here and gendra yoma tuwa mangana manga na bo kirite ngenjega actions na chigo kwana mono Mheshimiwa Ibrahim yentongera kuona gaiga ikebesa achereka na kiritunga obera attack incho muntu mutangani na aligitia baskari bakamnyoka mpaka moyo lakini baadaye Mheshimiwa Ibrahim bagaonjoka baadaye Hon Simba korake ndikeke aiga bantu barwana mwino gari na toisa ransteka ko Hon Simba korake obate barwana muna tole gaiga abantu barwana ene town gatibono iga ko baningo Simba tende lieta Simba ndaisi ko watoka ande na mongo tigabanya watoka ikera besa njiru liga abali mvoka barwa abanyamira ndi mose mwatu maneno mpesa ndage to ndi mwalimu obugirango narengera linga no mugirango mat abantu babugirango nabantu abaya ikera no ne ba sarna enkuru nabantu abataka na enko koraki na enko abantu balengo mukutano bunoyo abangina baenge mulito abale mavu amasasi ayagetwe mpaka umuntu lingi maya na agetuli sasi lakini nyasaye no umya nga investigation ikiere kora kana serikali tiriko igwa tego kuana te konyara ko smell abana inchi na bomokora na bomogokwana ekere serikali yakoreki yasire gokorwa igasi nga njire ndigire gagu nga nsabe mono